Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita akan ngaji krok keempat halaman 28. Ada Mbak Enda di Malaysia, orang Lombok, sekarang di Malaysia ya. Silakan Mbak Enda dimulai. Mbak Enda, silakan dimulai. Ya, a'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wala khaufun. Ada kelihatan tulisannya? Udah, Pak. Ya, silakan. Wala khaufun alaihim. Wala khaw, jangan how ya. Orang sana. How do you how. Wala khaufun alaihim. Emang di Arab tuh nggak ada o, tapi ini seperti ada o tabkhim ya, tebel. Wala khaufun alaihim. Coba lagi. Wala khaufun alaihim. Kemudian wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Kemudian wala ya'uduhu hifzuhuma. wala ya'uduhu hifzuhuma. Pintar sekarang ya? Lumayan. Diajarin Lama bawah. gak ngaji, Pak. Padahal lama ngaji ya. Pintar terus. Wala yuhitu. Kenapa jadi kayak gini, Pak? Wala yuhituna bisay'in. Wala yuhituna bisyai'in. Shin. Wala yuhituna bisyai'in. Lagi. Wala yuhituna bisyai'in. Kemudian Ya'lamu. Kayak gini ya. Saya tahu panjangnya. Ya'lamu ma baina aidihim. Ya'lamu ma baina aidihim. Kemudian Wa'tuni muslimin. Wa'tuni muslimin. Kemudian Wa busyra lil muhsinin. Wa busyra lil muhsinin. Kemudian Wa ma nahnu bimus. Ya, Pak. Wa ma nahnu bimustaikinin. Wa ma nahnu bimustaiqinin. Kemudian Izhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Kemudian Fasayuhbitu a'malahum. Fasayuhbitu a'malahum. Kemudian Wa kana 'alaikum waqiba. mana apa-apa coba lagi? Wakiba. Kok wakiba sih? Coba lagi dilihat. Gimana ya, Pak? Wa kana 'alaikum ro, itu bukan wakiba. Iya, Kayak Pak. Sopi aja. Sopi juga ro jadi wa jadi ro. Ro ya, roqiba. Ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana 'alaikum raqiba. Wa kana 'alaikum raqiba. Kemudian
ilaihi marji'ukum jami'a. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kemudian إذ نادى وهو مكظوم. Ilnada wa huwa makzum. Za ya, makzum. Kemudian هذا شيء عجيب. hadza syai'un ajib. Kemudian كانوا عنهما susah ya. mana? Ya, kanu anhuma. كانوا عنه معرضين. Bukan kanu anhumu gitu. Kanu anhu mu'ridin. Ulang lagi. كانوا عنه Jangan معرضين. anhuma biasa aja. Kanu anhu mu'ridin biasa aja. Ya lagi. Saya rasa sudah biasa, Pak, tapi kenapa ini? Tapi kayak ditekan-tekan kayak mau ngelahirin. Iya, iya, iya. Gitu. Jangan ditekan-tekan ya. Biasa Subhanallah. aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu anhu mu'ridin. Ini keluarin. Iya, Pak. Kanu anhu mu'ridin. Kanu anhu mu'ridin. Ayo lagi. Kanu anhu mu'ridin. Ya, mu'ridin. Kemudian. Afrigh alaina sabra. Sabra. Sobro bener. Oh, Bunyi huruf. iya nggak, Pak? Huruf O ya, walaupun memang di Arab itu nggak ada O, tapi ini seperti ada iya, O-nya, tebel ya, Iya. tabkhim gitu. Ah. Kanu afril alaina sabra. Coba lagi. Afrigh alaina sabra. Kemudian iya, kemudian nggak pindah-pindah ya. Yang ini sok, yuk. Yuk. Kayak apa ini ya? Ba'duna bi ba'd. Kayak apa kalau dihentikan itu? Ba'duna bi ba'd. Ba'duna bi ba'd gitu. Ba'duna bi ba'd. Kemudian i'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Kemudian Walaqad ji'tumuna. Walaqad ji'tumuna. Kemudian Fi tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian Iza raja'tum ilaihim. Idza raja'tum ilaihim Fa'aksar tajidalana. Fa'aktsarta jidalana. Kemudian belajar lagi. Wala saw. Ya, Tahu Pak? gak Neng? Neng ngerti ya kalau Neng? Kalau orang Sunda Neng tuh Neng gelis, Neng nggak wanita kayak Depi tuh Neng Depi gitu. Kalau di Lombok apa panggilan buat gadis Neng? Apa panggilannya? Apa ya? Enggak, kamu kalau Enggak tahu dipanggil apa? Kalau dipanggil ya panggil nama saja. Kan suka ada panggilan lain kalau namanya tahu, kalau nggak tahu
Si Neng lewat gitu. Ya, apa di sana panggilnya? Nggak Apa tahu. ya? Apa ya? Nggak tahu ya, Pak. Nggak tahu nih orang Lombok. Ya, eh, Nyai atau ya di sana. Nyai, Nyai sini. Ya udah. Terus, Dende mungkin, Pak. oh Dende, Dende. Iya, Dende. Ya, Iya, terus, bisa jadi ya. kayak gitu. Kemudian, Gimana tadi? Walakod. Oh, Iza. walaqad. Oh, walakod jitumuna. Ini kol-kolah. Walaqad, Oh, walakod. walaqad ji'tumuna. Lagi. Walakod jitumuna. Ini udah belum tadi? Iya malu. Belum nih, kelewat. Oh, udah? Hah? Iya, Kak, Pak. Ayo coba lagi. Coba iya Sudah. malu. Lagi. I'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Kemudian. Walaqad ji'tumuna Walaqad ji'tumuna. Kemudian. fi tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian. Iza raja'tum ilaihim Idza raja'tum ilaihim. Kemudian. fa'aksarta jidalana Fa'aksarta jidalana. Kemudian. fartaqib fartaqib yauma ta'tik. Fartaqib. Fartaqib yawma ta'ti. Kemudian. I'malu ala makanatikum. Biasa aja ininya ya. Gitu ainnya. Bukan irmanu ini. I'malu ala i'malu ala makanatikum. Ayo lagi. I, i, I'malu ala makanatikum. I'malu ala makanatikum. Kemudian. Wala sawfa yu'tik. Wala sawfa yu'tik. Ahmilu fawqa ra'si. Ahmilu fawqa ra'si. Kemudian. Ini yang panjang ya, Pak. Iya, belajar. Wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Kemudian. Fikum tab Tab gitu. ya, Pak. Fikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Yang dikatakan Bu Wanti benar. Kau udah pintar tapi kau masih kayak ragu ngomongnya ya. Mengungkapkan, Iya, Pak. ya. Sudah lama enggak ngaji. Jadi agak-agak ragu gitu. Kemudian. Laqad kana lakum fihim Kumnya idhar hukum mati. Nah, jangan. Kalau nun mati ya, ini fa mati ya. Kalau fa itu mim mati. Idhar aja. Laqad kana lakum. Bunyi mimnya jelas. Iya. Jelas. Diulangi Pak. Laqad
kana lakum fihim uswatun hasanah. Pendek. Hasanah. Beda ya, Pak. Hasanah. Ya. Lagi. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Bagus. Udah bagus lah ya. Lama-lama juga kayak Depi tuh pinter, kayak Bu Wanti. Tinggal PD-nya aja nih, kurang percaya diri ya. Sakil, apa tuh. Ya, mulai. In In. atau In atau tumuhum In ata'atumuhum. Kemudian. wayak biduna aidi. Pendek ya, Pak. Aidiyahum. Wayak bid wayak biduna aidiyahum Wa yaqbiduna aydiyahum. Kemudian. wa ajlib alaihim Wa Kol-kolah dua-dua ya. wa Wa ya, ajlib alaihim. Lagi. wa ajlib alaihim Kemudian. wa khailika wa rajlik. Pendek, gak ada yang panjang. Wa ya. khailika wa rajilik. Lagi. Wa khailika wa rajlik Kemudian. qausaini au adna. Ini juga pendek. Kausaini au adda. Panjangnya cuma di ujungnya doang. Ya lagi. Iya, Pak. Qausaini au adna. Kemudian. Walaqad ra'ah. Walaqad ra'ah. Walaqad ra'ah. Kemudian. Wa an akim wajhak. Wa an akim wajhak. Wajhak. Jadi hamas ya. Wajhak. Kemudian. Bi'ijlin hanil. Bi'ijlin hanil. Kemudian. Wa huwa Wa huwa enggak kelihatan. Gimana? Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Dihentikan wa la yut'am ya. Kemudian. Ya, Pak. Ij'alu bidha'atahum. Ij'alu bidha'atahum. Kemudian. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalam. Kemudian. Wala takum ala qabrih. Wala takum ala qabrih. Kemudian. Fabada abi au iyanihim. Iyati. Kan titiknya 2. Iyatihim. Ya, Bukan Pak. yani. Lagi. Fabada abi au iyatihim. Fabada'a bi'aw'iyatihim. Kemudian. Kholak. Kholak. Ya, Pak. Kholakna zaujain. Bagus tuh. Khalaqna zaujain. Terutama di za ini. Zaujain.
Kalau nggak lurus tak balikin lagi ke ikro 4 ya. Gimana Enggak nih? apa-apa. Gak Santai dinaikin. saja. Enggak Dinaikin naik kelas. pesawat kan jadi. Yuk, Hamzah, yuk. Ebda. Mulai. Pelan-pelan saja, Pak. Sudah sangat lama nggak ngaji. Iya, tak apa-apa. Yuk. Huwa yubdi'u wa yu'id. Huwa yubdi'u wa yu'id. Wa yu'id. Nyambung. Wa yu'id. Oh. Yuk gabung. Terusin. Ulangin lagi. Huwa yubdi'u wa yu'id. Kemudian. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian. Lalabisa fi batnih. Lalabisa fi batnih. Kemudian. Wala mulita minhum ru'ba. Jangan buru-buru. Wala mulita minhum ru'ba. Gitu ya lagi, Neng. Wala mulita minhum ru'ba. Jangan buru-buru. Wala mulita minhum ru'ba. Lagi. Wala mulita minhum ru'ba. Iya, nanti dilatih ya, buru-buru tuh. Ya, Wala mulita ya kayak gimana ya? wala mulita minhum ru'ba. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Wala muli minhum ru'ba. wala mulita minhum ru'ba. Kemudian Firaku baini wa bainik. firaku baini wa bainik. Kemudian Wala tahmil alaina. jangan alaina. Udah Gimana deh, coba? suaramu kan udah bulat nih. Wala Iya. tahmil alaina. Jangan kecilin ya. Wala tahmil alaina. Suaranya jangan dibuat kecil. Iya, Pak, dicobanya. Wala 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 tahmil alaina. wala tahmil alaina. Kemudian Wala saufa yu'tik. wala saufa yu'tik. Kemudian Khudh biyadika dirsa. khul biyadika dhilsa. Kemudian Haza buhtanun azim. hadza buhtanun azim. Kemudian Fi tughyanihim ya'mahun. fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian Ma yughni anhu maluh. ma yughni anhu maluh. Kemudian Wai wai kaidahum fi tadlil. kaidahum fi tadlil. Kemudian Kemudian kemudian
pindah. Ya, Neng. Neng itu apa ya di Lomboknya ya? Kalau di Iya, sini kalau nggak ada tahu ya, manggil Pak. neng gadis, neng gitu, neng. Ya, terusin. Iza ra'au tijarah Idza ra'au tijarah. Kemudian yamshi ala rijlain yamshi ala rijlain. wa ishaqa wa ya'qub Wa Ishaq wa Ya'qub. Kemudian hafa bukan haf hafaf haf hafaf hafaf hafafnahuma binakhal hafaf lahuma binakhl. Kemudian wahum la yash'urun wahum la yash'urun. Kemudian wa aktsaruhum la ya'lamun wa aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian ya laitani lam usrik ya laitani lam usyrik. wa kana amruhu furuta Wa kana amruhu furuta. Kemudian laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih laqad zalama wa laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Kemudian La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni. la tu'akhirni La tu'akhirni bima nasitu wa la turhiqni. Ulang lagi. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni. Turhiqni. Ulang. Wala tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni. Yang bawah. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Takin nggak usah. Hah? Gimana aja, Pak? Gimana aja. Iya, takin deh, kasihan kalau nggak naik. Ntar nggak pinter-pinter deh. Ya. Kok kasihan? Iya, ntar kan diulang-ulang terus. Ntar jadi pinter. Nggak bisa kok, tinggal hati-hati ya. Hati-hati sama banyak ngulang. Kalau ada waktu banyak masuk di grup umum ya. Di grup umum. Nggak ada waktu ya? Nggak bisa ya? Selain dengan saya sini. Hari-hari lain? Ada, Pak. Nggak ada waktu. Iya loh, Pak.
Iya gimana ya, nggak ada waktu karena memang gimana. Ya ini Ikro 5 Iya, ya, cuma malam sama Minggu malam itu. iya Pak. Malam Minggu sama malam apa? Cuma malam Minggu, malam Isnin saja. Kok malam Senin nggak pernah ngambil? Kan sekarang sudah, masa besok Ini lagi? malam Minggu. Oh, Satu kali seminggu lah. iya kan memang malam Senin mah memang libur saya yang ngajar kan. Iya. GR Iya. ya, kegeeran. Ya, ya. Baca Ikro 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Walhamdu. walhamdu tuh alhamdu kalau disambung A-nya nggak dibaca itu namanya hamzah wasol. Apabila diwasol, apabila disambung nggak dibunyiin ya. Oh, Kemudian ya. Ma'alhamdi. ma'al hamdi. Kemudian Bilhamdi. bil hamdi. Kemudian Lakal hamdu. lakal hamdu. Kemudian Wal asri. wal asri dihentikan jadi wal asr ya. Nanti mulai belajar dihentikan ya. Wal asr. Kemudian Wal fajri. Wal wal fajar. fajr, wal fajri, wal fajr. Kemudian Bil fatihati. bil fatihati. Kemudian Fil kitabi. fil kitabi. Kemudian Bil islami. bil islami. Kemudian Wal wal imani. wal imani. Kemudian Nggak nampak, Pak. bilang dong. Ah, nih nampakin. Ya, nih wamro'atuhu. Wamro'atuhu. Wamro'atuh, wamro'atuhu. Dihentikan wamro'atuh. Kemudian Wastaghfirhu. pendek. Pendek ya. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Hentikan. Wastaghfirhu. Bagus, pinter. Wastaghfirah gitu. Jadi kalau berhenti jangan wastaghfir. Banyak orang yang baca wastaghfir, nggak boleh. Daripada salah, jangan berhenti di situ, digandeng. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau wastaghfir berarti kita sudah menghilangkan Allah di sini. Karena kita pasabih, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu, wastaghfirhu dan minta ampunlah hu kepada dia, kepada Allah. Kalau hu-nya hilang, wastaghfir, minta ampun pada siapa? Nah, ya. Jadi kalau dihentikan, Ya. wastaghfir. Kemudian Waqtarib. waqtarib Bismika. bismika. Kemudian Mal qari'atu. mal qari'atu. Dihentikan mal qari'ah. Kemudian Wal adiyati. kayak tadi Sopi ngaji walu jangan walu Ya, ya. Wal aja biasa. Wal wal a wal adiyati. wal adiyati. Kemudian Bil marhamati. bil marhamati. Kemudian Fil ardi. fil ardi. Kemudian alal. Lanjut ya, Pak. Dilanjut atuh. Fil ardi. Fil ardi dihentikan fil ard. Ini baca Fil alal alal afidati.
alal afidati, alal afidah, dihentikan ya. Kemudian fil jahimi, fil jahim, kau dihentikan ya. Kemudian lil kafirina, lil kafirina, dihentikan lil kafirin. Kemudian wal musyrikina, wal musyrikin, kau dihentikan ya. Kemudian ini adalah matobi'i yang nggak jadi panjang. Kenapa nggak dibaca panjang? Karena matobi'nya ketemu huruf mati. Tuh, mak, mak, gitu ya. Yuk baca. Matobi'i yang nggak jadi panjang. maktasabat, Maqtasabat. Kemudian maqtatalu, maqtatalu. Kemudian fil ardi, fil ardi. Kemudian pendek ya Pak. mm-mm. Sayubtiluhu, Sayubtiluhu, dihentikan jadi sayubtiluh ya. Kemudian wa maqami, wa maqami. Kemudian wa bil akhirati, pendek ya Pak. wabil Akhirati, wabil akhirati, hentikan. wabil akhirah, Wabil akhirah. Kemudian minal ghaizi, minal ghaizi, dihentikan. minal ghaiz, Minal ghaiz. Kemudian wal afidata, wal afidata, dihentikan jadi apa yuk? wal afidah, Pinter. Kemudian maz'inina, enak aja madinina. Ayo. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Muz'inina, Mul'inina, dihentikan mul'inin. Kemudian gisyawatun, gisyawah, dihentikan ya. Kemudian mu'jizina, bukan ke ain. Mu'jizina. mu'jizina, Kemudian minal musyrikina, minal musyrikin, dihentikan ya. Jadi begitu. Kemudian wa ma'wahum, wa ma'wahum. Kemudian bil mu'minina, bil mu'minin. Kalau dihentikan kayak gitu. Kemudian wa mau'izatun, wa mau'izatun. Kemudian wa mau'izah, dihentikan ya. fi tughyanihim, Fituyanihim. Kemudian ya, ini endah. ya Pak. Ih, ayo lagi. Kemana ya? wa Wal. Kan asoli, ini hamzah nggak dibaca. Wal. Kan hamzah wasol itu A-nya nggak jadi baca. Wal. Iya. Wal asoli, Wal wal asol. Jadi panjang kalau dihentikan ya. Wal asoli, dihentikan jadi wal asol.
Kemudian Kamishkatin. kamishkatin. Kamishkah. Kalau dihentikan. Kemudian Fiha. jadi pendek. Fihasmuhu. Kenapa jadi pendek? Karena madnya ketemu huruf mati itu ya. Ya. Fihas. Memang kalau kita belajar sepintas kan matobi pihak panjang. Iya benar. Tapi ada ketentuan lain. Matobinya menjadi pendek karena ketemu huruf mati. Fihasmuh. Fihasmuhu. Fihasmuh. Jadi tanda panjang ini kalau dihentikan jadi pendek ya. Kemudian La tu'akhirna. la tu'akhirna. Kemudian Gufronaka. Pendek ya Pak. iya benar. Gufronaka. Gufranaka. Hentikan. Gufronak. Gufranak. Bagus. Satu lagi ya. Ya pinter lah. Rajin aja. Tiap malam minggu ya ngapelin semua orang di sini. Ngapelin. Ngapelin. Ngajiin. Ya. Nasta'in. Salah ya, Ini Pak. yang atas dulu. Amina. Amina. Dihentikan jadi amin gitu ya. Jadi panjang. Amin. Dia bedanya apa ini? Huruf hidup ini kalau dihentikan jadi sukun dalam bunyi, tapi ini tidak dalam tulisan. Dalam bunyi membunyikan jadi amin. Tapi tulisannya yang ini kalau dihentikan. Jadi ujung-ujung ini jadi sukun. Yuk kau hentikan ujungnya ya, belajar. Yuk. Nasta'in. Gitu. Nasta'in. Kemudian Muhtadin. Muhtadin. Kemudian Ainal. Kayak gimana? Ainal. Ainal yakin. Ainal yaqin. Kemudian Waturisin. Waturisinin. Kemudian Oh iya ya. jadi panjang kawan watur di sini. Yaksibun. Yaksibun. Kemudian Mustahziun. Mustakhziun. Kemudian Mu'ridun. mulai mu'ridun. Mu'ridun. Kemudian Muslihun. muslihun. Kemudian Fil uqad. fil uqad. Kemudian Iza hasad. idza hasad. Kemudian Fitulilin. pituglilin. Mana pituglilin? Salah. Fituglil. Pituglil. Mana pituglil? Pituglil. Ada saja di kau. Ya. Fitadlil. Fitadlil. Kemudian Ashabil fil. ashabil fil. Kemudian Yakhtalifun. yakhtalifun. Kemudian Minal mumtarin. minal mumtarin. Bagus. Dah 5 dulu ya. Besok Ya, malam minggu lagi ya, ditunggu. Sama-sama. Banyak belajar ya, banyak ulang ya. Ini Iya, dari Malaysia, orang Lombok di Malaysia. Malaysianya di mana? Selangor, Pak.
Selangor. Eh, Iya. ya. Iya deh, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.